देवाचे उतर ह्या नियाल माळान तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार। आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां विस्वाशीपणाचे जिवीत जिवंक उलो मारता। देवाचे मानमेंत कायद्या प्रमाणे सांबाळल्यारूच जायना। आमी आमचे काळीज खंय आसा हे जाणा जावंक जाय। आमच्या मनांत कसलीच चिंतना घडटात ती आमी जाणा जावंक जाय। आमची भावना कशी आसा ते आमी जाणा जावंक जाय। म्हज्या कोरण्यांनी हांव कांयच पातक करिना जायत, पूण चिंतनांनी आनी भावनांनी काळजांत आनी मनांत लेगून आमी पातकी जावंक शकता। देखून नियाळून जिविताची पावलां मारूंक एकदम गरजेची। देवान आमकां जन्मरावन अदीक सुबेज देणें दिला। चिंतून नियाळ करूंक जाता तसले सोयम दिला। जायते पावट आमकां आमच्याच जिविताची खबर ना देखून आमी दुसऱ्याक गुन्यांवकारी कोत्ता। आयच्या शुभ वर्तमानाचेर बारीक नियाळ केल्यार एक सोत तावे जाता की जो कायदो वो चाल रीत जुदेवाची आसरी जाचे वरवीं घोवान आपले बायलेक सोडून दिवंक जाताले। एका ल्हान कागदाचेर बरोवन आपल्याक बायल नाका म्हूण ही नुस्ती चाल रीत वो कायदो आसलो, देखून जेजू काडून उडयता। कारण देवाच्या मना प्रमाणे अरंबाक थावन तशें न्हय आसलें। तशेंच जेजू सुटावे कोत्ता एक खेरीत सोत। जेजू म्हणटा आमचे वायट नदरे वरवीं लेगून आमच्यान पोरतदारपणाचे गुन्यांवकारी जावंक जाता। फकत अस्तुरी सांगाता पोरतवार करून सवो मानामेंत मोडलो अशें न्हय, बगर आमचे वायट नदरे वरवीं जेन्ना आमच्या मनान चिंतनांनी लेगून आमी असले पातक करूंक जाता। मागुया। मोगाल बापा, तुजे उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी। सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची कुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी। पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी घोटाय। आमेन। म्हजे बरोबर तुमी देवाचे उतर नियाळे देखून देव बरें करूं। आमी परतून मेलोसोर पवित्र राव, कुशाल राव।